ama sa pining hen na Belap Kuki channel THUSOH LAHKHOM ni ho zo se na bonon ni kupa tunong ng VANNOI THUSOH chum la chum ho ana be khom kinoite 9/11 tia jang ke he New York khupia World Trade Center galgu bol hon anabulu o kalkum som ni lakhat ang hinto honin United States gamsung ni pite lungsong atha bin geldo kitnale wangsit ni khosu lunga akilengin he ichi ni kho September Nisim som lakhat ni khwatsu ar koida gargu bol hon American khang thusima dinga amasapin khatwei so a liveita anabulu chu anahi hinla tuni kum som ni zo pin zong hichi buluna anapang minga hochu tuni chanin achung thu u tan nailovin detention center ho amna laivin hi hichi buluna kingo Muhammad le aloi mili hochu tuni chana hi Guantanamo Bay detention center munachu ki hentang jing na layu chu a hi aji chu achi sa avel izanam khat military tribunal masanga trials anom ding chu vo zon an hi singa hin tu tha ti chu lamasa an chi leding jong chu vo hai hikit na hi aji tampi hola adia 9/11 thilswa an molim mi sang thumwal in sumiti hon phamosa na anayova ichi heringa kona chu achi sa 9/11 ni khwa angai lut chengo asopi au anaw ti ho sunga tu chana he do zo hinai lo a hen no mo thu lela them khat be kichi na ding ham tia anakiniam zingu anakinep zingnaw akiba alo zia phamo sa zingo hi ekiti achi sa kumsang ni sunga hi hering ding ni kho hi adam na lai in sungmi te hovin ipizia angai lai chingo hi tipia so ahin kho kile jeng thei ham am to lo in sungmi teo chunga itia tu chana Thutan na nai lo ham chule thildang dang tampi het nom na gamla to ako ni silai mun hi ahin zot jingo ana hi ahin phat si banga hering chu vo hai hi jeng a hi ekiti ichi Thutan na chu ahin bangta achil ha hi le ichi thilsi bolna alam kai lupu akisai Muhammad kitipa chule aloi ho hin thina chan got na chu amote diu gin cha na hi hin la hi chi vo hai jing a na khat kit chu CIA ten phaleni kho hong chi chana am ho hi man cha khan to dung zuya thil tha ki sim do ho mang cha am ho hi thudo na gimbol na patip na chu anei jingo hi hichi also human rights group hon CIA te chalo na chu mhem khat su gan thaina khoma hi tia asei jingo ani hi hichi thwa hin United States President Barack Obama jengin jong Thutan na hi agi chaina ding anabui pi ahin hinla analo hingzo di po na hi samkhat zawin military tribunal a achung thu sedinga amzo kum phachom pi khat zawa Muhammad hin ahina Osama bin Laden adinga operation director ahidan an phun do a hitia chu September ni sim som lakhat ni khwa agal bol na gong tole a chaina chana puilhun na anei dan an saido kita na hi iti ho zo se ja hi ichi hearing hi iti phat chatle chi la a Thutan hi dem ti ai chat chu tu chenen koiman a sei thinai pon hi Russia le Ukraine ki ka kidona achi ha jinglai Ukrainian gamsung ho nungla zo te ne dinga counter offensive a bol zomjing uto honin tuni chanhin kidona Ukraine sipaitien ma ano jingovin hi Ukraine sipaite hin sa solam gam kai sung ho a man gang ta a mai zina machal jingovin Russia khot noya anom ho anungla zo jingovin hi Ukraine sipaite na phondo dong zuyun atha bia gam sung kilometer sang thumwal ala zo ta ovin asayun Ukraine sipaite hin ala zo now Kharkiv gam kaya Sikalovsky ho chule mundang danga jong Ukraine pon lap khaido na anei jingovin hi hichilai muna hi chen namun som thumo waljong ala zo ta ovin asayon hi inla hichi counter offensive hi lol hinna amu jingwang wa hi gamsung abona ala zo hinai lo hin
2000 solam kaya izim kupi vel zong la na dinga hata ma ano kinoso hi izim kupi hi Russia ten gal hin bol panwa pet thanga wal hi atau phao hin in la 2000 Ukraine officer hon hichelai munachun galman cha tampi ho chu da adal hawa kitol do tawin aseyo na hi hichelai izim mun hi Russia tia dinga key strategic mun khat ai hin chunga achi sa phan huwa Donetsk gam kai hang bulu na dinga launching te na Russia ten aman jing naw mun khat chu hi tu chan hin Russia te Kharkiv gam kai akon amuna akinong tol jing naw banova Ukraine sipai ten Kupiansk kupi zong alut pantawin hi Kupiansk kupi hi rel nga mun khat ai hin chunga supply ho yo se hin pulut thon namun khat chu hin ichilai muna pana solam kaya Russia sipai te pansana mun ho supply bolna kinai kit mun chu hi iham tia hi chi kupi hi Ukraine ten abona hin la zo ule Vladimir Putin chule Russia sipai te adinga boina khota khat hiding chu hi ekiti Ukrainian army spokesperson pan phondo na anei dungzuin Ukraine sipai te chun bala koila kho chule izium kupi hwa chun lo lhingta in alut zo pantawe enati nahi Ukraine Defense Ministry akon ki sodo video asun Kupiansk kupia sipai ten Ukraine pon lap khaido na sule national anthem sa na kinjong ananeu venihi alangkhana resen sipai te kigin nikho chun kidang te in thupon khat anei kito venihi ichidung zui chun Russia sipai te chun Kharkiv muna apan mun ho zo sio adal hawa Donetsk gam kaya ki gop khom na ti chu regroup hiding uvin asayo nahi itia chu hichilai mun Donetsk sapana sipai teu chun masal na tha anei kit dingun asayo nahi United States in Afghanistan achi saning kuma hulkhana anadal azo uwa galman cha tampi billion tampi walman anadal ha auto honin achi sa kigin ni khochun United States in adalha len na huikong Black Hawk helicopter chu Taliban te National Defense Academy campus nga training exercise bola alen do nawa to sit na to in mithumin thina na to vinahi gahe thai khat chu United States in Afghanistan gamsunga hi galman cha billion sagi walman anamo dal ha o anhi ichi hol achun lenna somgate sipai te gari sang somli automatic rifles lakni la sang somnga drone somko langa surveillance equipment le adang dang ho chu sang somli le sangni anapangin hi hinla galman cha alin atam zo ho chu adara kunova anasu si no ahilo le apoi molai ho zo se anekila ado gamo hitai ikiti kumsot pi polio net na gamtam zwa akizo akisomang dana nungin 2000 United States gama New York kupi metro areas hwa kunin polio net na tampi modo ahito honin vai home ten state of emergency aphong do ovin polio lo ki kap hata chil ha pi ding in ki gutna anei ta vinahi hichi tu tha New York counties nga akon semper te sa bolna wa kun met do na aneyo hi hichito kilhona chu aphat cha vendo a hilole net na hin mihim sunga albay chamona ti chu paralysis asodo athai hi ekiti talangkhana India gamsunga polio net na kihesun anukha pin su achi sa kumsang ni somlakhat kuma West Bengal solam gamkaya anikimando atailo India gamsung pumpya dinga polio sumang ahitai tia Hetna hin chunga polio free certification chu World Health Organization in achi sa kumsang ni somdali kuma chu anapi do anahi ichi India lol hin hi ahang pia mi pi lo ki kap lo ki pi mass immunization sangkhat jako somko le li kuma chu vai homten ana chi pi pano hi ichilai pana chu India chu VANNOI 60% polio net na neigam anahi hinla dikit ni kizama India in immunization program hata hin CPU to hona polio net na chu gamsunga kon sumang anhi thei anahi
Ichi India lo hin chu India si adinga hilova VANNOI vet zui thaile kihil na khat chu an hi ekiki THUSOH panapa na sin chen ngai ho se achung si wa gi pa naw khin ko ve THUSOH thai mukit ka vin mabonon mangphale chibe